Hadian kajing yo pediang ujor na kibabun kinong bala trairi halor kajing don kinong bala barjela hakawe kedukan SO Enterprise kabapenya da barjela kabodan hami mentedu kaseng khasi National Highway Truck Drivers Union KNHTDU haka jingalam o president kalalit banjurib ya kate kedukan haka janmit khat khandai trik yayong u president u Garrett Jason Basayomon habakren shakilar thai kubor ulaong Hashwa ka jingjurim kaseng kayo jingtib pakinong bala barjela hakan kedukan kimdon yang kisla kibabiang. Utrai kate kedukan habatok ket kaseng ula kentat ya kajingdon kinong tre barjela hakate kedukan ke jong u. Berai. Benas sebelah gabi. Tukat cun kata mana? Jut berai. Jut berai. Maka sambulan nak tambe. Yuk kasam kaya. Ha? Betul belum? Kita kata tu bilang kali 12,000 na. Betul tu kita itu kira 10,000 na. क्यों जूत बन रहा है घर में? क्यों? हम बोला ना हमारा साथ मत खिलो. कागज दिखाओ. कागज. itu kagas. Pai ni video. Ni kagas. Hawan ni. Pan baliti. Pai baliti itu yo ke pertai. Kani mau isu ni. Itu kagas. Kasih बनाया itu kagas. Kasih बनाया. कौन बनाया आपको itu? Kasih हम भी बना सकता है itu kagas. Itu सब बाजार में होता है. Ni bisa ni. Ni sama ni. Ni. क्या itu kagas? Itu kagas saja. Itu kagas bukan. हम तो क्यों झूठ बोलेगा? तो क्या बोलेगा अभी? हम तो बोला है कि ये मेरे साथ काम नहीं करता है। हाँ। ठीक है, आपको प्रूफ है? मेरे को प्रूफ का जरूरत नहीं है। मेरे पास काम ही नहीं करता, मैं क्या काम तो लेके आऊंगा इसका? तुम क्यों झूठ बोल रहा है तन्मय? क्यों झूठ बोल रहा है तन्मय? क्यों झूठ बोल रहा है तन्मय? बोला बोला ना? बोला कि नहीं? ऐसा kajingwan pet bentang ni mau kan ni itu price. Kajing komplain ni ki lokal sini kita bateri belang, kita bateri dieng, kita bateri misteri mau, kita bateri simen mau. Kila ut bahaya kajingwan juga ni mender ki PA. Tigiwan ru kelam kelam sela, ki syong, ki buhai snong kat kan ni ke building ki wai, hang tai kudam gadon. Te dah ngawat jing tip kini hang ni kan ai kimdam kat sela re. Dekin number sela dapat kilim tah ni itarti. Utrai utakti. Hang tadi uninong belar utakti. Dia kini kan geri-geri jongi pemerintah kasih jongi wahab song pendrong wahab song hayeng wahab sabek ni yang lok wahab sabek ni yang kemin mau kasih jongi don jakare lai sin la sabek akalok lei la sukut habilor de kini har pe ai pat ki wan nang tai ki ra ai ka mo tu si video mala kan clear bagi wan na tai pe ai ki wan kejit ke sepan nang ni ki ra sa tai ndai bagi perut hang ni takadau kani ka kam ka jam jongi sadu ru balai dia nak kadau jong kini ki har pe ai Kibawan, kibalak pensaid dan menur re. Nanti penuh pensaid, nanti pensaid. Mentan mau ukot, menur bapak kau je me. Mendan kan ke empire jang me, kan ke building jang me. Uang namanya tu. Upene engan kermori. Uni, tera jang ni upene. De nganum song thaj ni, ngan budin baik. Ni mau kumkas. Ni kujian ti jongi. Ni basim kiai ka. Ya ka bah kamiat kia ka sion jang kena samla jongi, kena kero. Demut nyaban perkat hi. Nemta jong kini mar belai. Hagi por pun syaru ngalangat pun kini menjudan bayarap kene si kene pun jinga mo jing kerku gi wei jingwan jungi hang ni mendai bingi wan dau personal mendai bingi syun ni boleh business udim penjang ke isla la kumta in seperkat ka wis linti jan ne ka senjam bangin le kene ke dukan ni dia mentang ni dai tang hang ni senjam ibarat ne naglang jungi te tangi tai ngim ni isu ban keren mo kenam yo pi tang nong kre la dinayu mo dinayu tang nong kre la Ini benar ke yang iwal tak wan kre arnu re kan hai panar ni kre ma tungut sarang tuma karun ngam Sheffield ini dia bis Sheffield le pun ma dua tu pun kre yung gini interior design ha ini gulai kre gini gi plywood ply design jual kre rong ha itu wan Sheffield duk gi lebar de karbet itu saya yang ikan sih tidak ni ade ini saki ini ma ini le kamu ubru pada he wada julai luti ini cem le yu di khmat untuk gini gi buru UP gini le wan ra gi burung ti baci mo wan kisan mengkong san din khasan hadin kat tek anu cu ini sak gi ni wa ini armala ni do ik mutu armala wa gi teman dam tu ai ko jing yo nong wo biang untuk dia wakil sa iwa yung tak arah hajar len yu su na da ikris nong ni भाई जैसे बोला है अभी इधर नहीं बैठा जो लड़का जो बैठा है वो मेरे साथ काम नहीं करता, वो सामने वाला बिल्डिंग में काम करता है यहाँ में। मेरे को पता भी नहीं है कि कौन है क्या है। तो अभी आया अचानक से आपके साथ काम कर रहा है, हम डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई मेरे साथ काम नहीं कर रहा है।
आप कभी भी पूछो, कभी भी ट्राई करो। लगभग मेरे पास से लोकल स्टाफ है, बाहर का एक आदमी, एक मेरा लड़का रहता है, एक हम है, बाकी मेरे पास कोई भी आदमी बाहर का नहीं है। अब प्रेशर मार के ऐसे बोलेगा कि ये आपके साथ काम कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता ना।